Kohiman ko para haganege Eucharist Bakhuid tongin duai nagabenda cordiala hinyota banyoga jinkoi jinkia duairu nagabenda don kupar karkongar banyoga jinkoi jinkia iduairu nagabenda kong kayingasan jong kong everista karbani banyoga jinkoi jinkia kumjuru nagabenda lambo karbani nagabenda ga jingjatai bam chikut minsiam chongi Iduairu na benda i brother Dominic para reke kasngi kaminda minin kasngi pa nang yo ega jingkoi jingkia bagi jimben kre jongi naga benda ke kerdan kalau nggak pasai so Laispa sapua Iduai stang mas put naba laispa sapua Para tongin sangu yau jisu haganega step ba ule yalum lang ingi baro haga kertan jongu patkam kerpa haganega sngi burom jongga jingkala kabamut jongu Paulus apostol nginang IT ga jingang nur jongi baro kam kerpa na benda bar ki briu bala sakama bakinwan pai shau jisu lemba ga jinga silem jongu Paulus apostol niduairu naga benda kajimben krai jongi naga benda ka jinga lumlang jongi rempa nadula shai gasngi bagabor jisu kanang trei kam halo jongi baro ba kinang yomad yaw jisu kam tame naga benda ki rempa ki bajingai naw jisu bakinia kendubiang yaw jisu kum u Paulus apostol ha kerteng upa barukun badomen siyam Bakhuid amen kajinga e jongo trai jongi u jisu Christ Bat kejingi jungu Palei, lem bat kejingi sulak jungu mensiam Bakhuid, kindon rengkat bat pi baro, rengkat bat piru. Kohiman ko para tongin sangej por, agan egasungi burom jungu jingkala bat kaba mud jungu Paulus apostol, bangiru ngin kala kaba mud, naudu ki pop barit baria shadu ki pop bakraw, ni baro ngidon hapo jungi eka pop, bat nginang IT yakata kejinglong jungi shau jisu. Bawan ban kit egi pop jongi baro bawan ban penim ingi naga pop ai ga bor jisu nang trekam hapo jongi bai 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 jisu bai shindi pura ingi bai 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 baman pinduno yaga jinglong jongga pop bat menai hangi yaga jingkui nga plam Au Palei baton bor baro Badapi kohimen ko para Bangle po shibune Dagi jingkarka Dagi kir Dagi kam Dagi jingleplek Dagi jingle palat jonga Dagi jingle palat jonga
daga jingle palat bakrau ejunga namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa kate suti yaki angel rakiri koi banyapi kohimen ko para benduai nagabinta junga how try play jungi Ublay badon bor baro nisne yangi bar endalama pigi pop jungi nilam yangi shaga jingim bam jukut Amen. Who try to listen? Who try to listen? Who try to Nia Dubai Ngiaiti Yaki Jing Tumu Shime Jongi How try Lempa Paulus Bakhuid Kumjuru Nagabinda Longing Long Sem Jongi Don't Boon Himen Kipara Jongi Kibait Batoin Jongi Kiba Sakama Kibala Sakama Kumjuru Akabalang Jongi Don't give Boon Gibange Kibala Sakama Ninbuya Kibaro Lembaga Jinga Silem Jongu Paulus Apostol Balakala Kabamut Abaulay Kundu Jisu Haga Jingim Jung Iduairu Nagabinda Baro Kijing Tumu Jungi Kam Kapa Yaga Jingalum Lang Jungi Ramba Junga Diocese Nadu Lashai Sngi Baga Jingwan Junki Haganega Jaka Kalong Kabasiso Hagadonu Kamen CM Junki Watkum Juri Jimbin Kare Koblei
me ubalahikai ia ka partei baro kawai lemba ke jingelap jongu Paulus apostol Bakhuid to ai hangi ngi karpat bangin nang jan syame da ka nuksa jong uta uba ia ka jingkala bamut jongu ngi rakhe menda ka Sngi bat kumda ngilong ke saki jong ka jing shisha jomme ha ka partei tau trai jong yu Jesus Christ kun jomme uba im bat san sha rengkat bat me ha ka jingelong kawai jong men siem Bakhuid ublai junom la junom Amen. Kajing puli nakikam jang ki apostol ha kitu ki Sngi u Paulus ula ong ha ki patba ha Jerusalem ngalong uju balakha ha Tarsus kaba ha Silisha henrai lapansan penrangba yanga ha kani kanong ba kum ukhna school jong u Gamaliel bat ngala sha hikai kat kum karukom ba perking jong kaan jong ki teman jongi ngada shitraham naga banta ublay kumbalong mapi baro hangni manta kasi nga laban ben ya kani kalinti shedu kachingyap daga bakam bathap hapatop yaki nongbut jongka shinrang bat kanthai kumba ulingdo rangba bat kador barbaro jong ki teman kisan kila bansakhi yanga naki nga la yo kishiti palatho shakipara banget ju bat kumta nga la let sha Damascus ban kem yakitu kipadon hangta bat banwan yalam yaki da kabate bakhum sha Jerusalem ba en penshitam yaki te katba ngadang let bat hamar ba ngan sapoy ha Damascus ha kapor shiteng Sngi antat kajing shai kaba pernai na beneng kala thaba kendit saudong janga ngala kelon ha kendau bat ngala yo sngaw kasur kaba ong hanga Go salus balai pila ben yanga te ngalakali midai uai kutrai pat ula ong hanga ngalong ujisu na Nazaret ya uba pi penshitam ben kito kibaladon bat nga kilayo I ya kata kajing shai henrei kim shem layo sngaw ya kasur jong uta ubalakren hanga te ngalakali ngadei banle ayu kutrai bat utrai ula ong hanga ki jot batulet Damascus bat ensa yathu yapi hangta ya kata baro kabalamang yapi bapinle bat haba ngamla shu panyo I namar kajing phalang jong kata kajing shai la shuptin yanga da kakti da kito kiba layadon bat nga bat ngila poi ha Damascus te uwei ubreu ubakerteng u Ananias ubreu bariu blay katkum kaan ya uba laburam dabaro kichu kibasyong hangta ulawan syanga bat da kabayeng hajan syanga ula ong hanga ko solus kupara syanga tu imat biang markumta hi ngala imat biang bat ngala yo I ya ula ong ublay jongki kpa temen jongi ulamang yapi pantip ya kamon jong panyo I ya ubahok jong bat banyo sngaw ya kasur na kasintur jong hi naba pin salong usakhi nakabanta jong ha kibreu baro banyathu ya kata kaba phi layo I bat layo sngaw te menta balei pipen up yeng jot bat tupriang ya kabaptisma bat tu sat no ya kipop jong phi da kaba khot karpat ya kakerteng jong kaktien jong utrai
Nisongo yau Palei. Nomor praspa khata. Praspa khata. Lait-ïa Bakhuid birthday. Hallelujah. Gospel like each and you try, we keep it real by all. My bend on the road, hallelujah. My bend on the road, we each and real by all. Bakhuid birthday, hallelujah. Do ya love gospel like it and real wonder high, eating the school to try. Hallelujah. But you know, Bakhuid birthday, hallelujah. Do ya love gospel like it and real say so, but also don't be unrupsa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrayo dan rengkat bapi. Ka jingpulay na gospel Bakhuid kat kumu Marcos. Kaburang kami kutray. Hakatagapor ulapaw hakikat wengut kesenran padulong haki kileg siya setelah kepertay batoya lab ika gospel ha ki jentaw barok jar bangig badu basya penbaptis en sa penlajim Henry yauta ubongig en sa penrem kini kidak kinyag senran ya kito kibangig ha kakerteng cunga kin be ya kiksut kin kren kiktin batmai kin ra ya kipseng balada kidi igabi kan om pensngu yaki kin bu ya laki kti ha gibapang bat kita kin koit kran ka gospel utrai Kasi hero ya make Chris. Kohimen kopara bayir ha utrai Jesus Christ minta Sngi ka balang rakhe ya ka jingkala pamut jongu Paulus apostol bad kumbagitip ka jingkala pamut jongu Paulus apostol kalang shisha ka jingkar ku karhai halor ka balang palemba jongu ngilayo bon tiligi siti bala ba ai min siam ingi ban im ya ka jingim kristan balemba jongu
Ngilayo bun ngurki Kristen Katolik setelah ke partai namar ulalong balatur syirhem syakitain bad kiri jongi gentil bad ujisu udon ke jing tumu halo jongi iwei pa iwei kunju leze ujisu ubu iya ke jing tumu halo jongi kenapa ngindup ya trailang ke jingem jongi enre banduk ya trailang bad ujisu banduk ya trailang bad ka saintur ke jongu play ngi haben sotu ngi haben yai lempa ke jingkala bambut ladang ngim kala bambut ngimla banlong ki ya trailang badu balai bad ka saintur ke jongu bad ngitip habangi puson siapa ke jingim jongu Paulus apostol udon ar binta ha ke jingim peningkong kalong ke jingim kaba ula im kalam jisu ke jingim ba ar kabinta ba ar kalong ka por kaba ula impura baru jisu nila banyo i ya ke jingya per ha ke jingim jongu ke jingim kalam jisu ba jingim badu jisu jingim kalam u jisu kalong ka por jongka jingshirhem jongu ban peniap ia ki Kristen men kangladi ki Kristen hendra jingim badu Kris kalong ka por ba u pensluri ki brio ban bud ya jisu bad ulang tur keleng ban kering ya ki brio syau jisu kane kalong ka binta jongka jingim jongi ngi vei pa iveru ngi don kum kane ka binta jongka jingim binta kalam ku jisu bat kan binta badu jisu kaya ka ba mindoy yangi binta badu jisu jingim badu jisu but ladangi puson janai ya kene ka binta kaba u Paulus Bakhuid ulayai lempa kaba mud ya ka jingkala ba mud kaya ka balajia ha kene ka jingyai jongu ban kala ba mud ngiru ngia ban yai ya kene ka lenti ha ka jingim jongi ban kala ba mud larangi puson ya ka jingkala ba mud jongu Paulus Bakhuid shisendon ni puson syapang kane ka jingjia halinti Damascus henrenga ko abanong yapi shua kane ka linti Damascus kalau don pun ki jimpen kre dau ublai dau jisu ha ka jingim jum ka jimpen kre banding kong ban pen kala ba mut ya u kalong u Stephen Bakhuid Stephen ulayap mater shua ban yap u Stephen ulapai shabaneng badula tuwai ba ublai unam penshitom ya kibrio naga bintaga ne ke pop ula duwai naga bintaga jimba bad ngitip manobalong ka daw ban penshitom bad ban piniap ya ki Kristen balong u Paulus Bakhuid bad manobalong ka daw tenrai ban piniap ya u Stephen baderu Paulus Bakhuid minda lemba ke jingyap jongo Stephen u Paulus Bakhuid ulayo jingae namar ni puli hakikam jongi apostol man ko por habaki shap peniap ya ki Kristen kila wanra ya ki jain jongi bayap bad ki bu hakakijat jongu Paulus Bakhuid u Saul kane kalong ka jimpin sisha bad ka jimpin tikana badu ta ubriu ulayap Henry habawan bu ya ka jain jongu Stephen hakakijat jongu Saul kalong ke ya per kata ke jain pong jongu Stephen kalong ke jain pong kabadap da ka bor bat ka jinga e jongu Jisu bat katba labu hakijat jongu Paulus Bakhuid kata kalalong ka por jong ka jingkala haka jingim jongu Paulus Bakhuid u Jisu ularum hau lempa kata ka jain namar ka jain pong jongu Stephen kalong ka jain pong joga jingidu Chris ula yishirhem ya u Chris badula shanya telan ya u Chris badula ya side naga binta ki bala lebain ya u habawula ya side naga binta ki bala lebain ya u namaru Chris kata ka jingdu wai kala poisha u Jisu na u Jisu kala poisha u blai upa badu belai upa ula rai ya ka jingrai ka ba kongsan naga binda u Saul bad kane kalong ka jingjia
kabakarpan nakabenta jongiru haka jingim jongiru don bun ki briu ki ba dua ya sai nakabenta jongi lada manga ban mapi ngi im daga jingi do kris kadai na marba don bun ki ba ya sai nakabenta dua ya sai nakabenta jongi don ki ba dang dua ya sai nakabenta jongi te ngin poi shaka kijat jongu kris shaka jingi do kris man la ki jingkala ka ba mut kilong ki so jong ka jing duai bat ka jing sha shitam jong ki bayi ba toin jongi ki ba ishir hem ya ukris kumu Stephen ula duai ya sai nagabenta Saulus badu Saulus ula kerlalong Paulus na mar ka jingi nangda ngilaban yo I kanaga jingkala ka ba mut kanang yo ya kadur kadar haba ujisu unstang banlong hapo jongi ujisu ustang bansyong hapo jongi nagataga daw Paulus bakudu minda deshu manga ba im henreu Chris im hanga kata ka mud manla ki jinkala ka ba mud kadeban yalam yengi syakane ka jingsautu ba syakane ka jimpelong daga borjongu Chris ujisu pelong iabu chisim bangi aiti alade sha ujisu deshu mangi batrekam deshu mangi barai deshu mangi batre henre ujisu unstang bantre bad kanekala jiashisha hage jingim jongu Paulus Bakhuid ujisu ulastang bantre borba hapo jongu banangda u Paulus ula duno yaka jingdom yaka jimbetar yaka jingisi yaka jingkwa ban lebeni ki kristan pinban ulas tang ban ide ki kristan shisin ujisu stang ban he hapo jongi un perlong yangi ban ide ki we un perlong yangi ban kongu ya ujisu ban iyai hagelendi jong te ujisu ude ban he nangsan hapo jongi nangda ladangi pet biang kane ka jingala ka bamut kanang yo shushu yaka bor ban yaisha ula yo ya ka bor ban yaisha habaki paraju kilastang banisi yawu shimla tiingshu habaki buryo kilastang ban yalam yawu shaka ying bishar shimla tiingshu namar kabor jisu kalastang ban trekam nagataga daw ladangi pai biang shaka siti shaka galetia ula yanga Shasanar panalang badu Chris minda omdone ye kabapala dia kane ka jingsha sanar pana kalabanjia shisin bangila sautu ya kane jingsha sanar pana kalongka jinglong ka bakaddu kabalabanjia hangi omdone ye kabalaban palat balabanjia nginom tiingshu ngindang ibarong itiing haga jingim Shuaban rai, shuaban le kana kam, lada day na bentau jisu ngiting kita kibryukin berkat kumno, larang ngidon ruha pojo ngi ke jingkwa ban yalap, ngi jingkwa ban ong syapangu jisu ngi berkat laranga ong hakamat kibryu bamde kerstan kin snow kumno, lese ki penshitam kam dame hagari jongi hagari India la ngi husiar ba mano bade kristan mano bambete kristan pangi persyamban keren banyajan parlo bad ki kristan badngi kran syapangu jisu henre ladangi yo ikibri bamde kristan ngi husiar ba ngi sumar ba namar bale ngi ti ladanga kran syapangu jisu kin le kumno yanga lesen ki kem yanga lesen ki pinshitom yanga lesen ki pinyap yanga tengi don hapo jongi kaneke jingti habang idon kaneke jingting ngi ngap jarbe habang idon ke lat ke lindi ban kran syapangu jisu ngi ngap jar tenteng kalaban long jing la rain en rebun na preng jongi ngitiing habang yus ngobun ge jingjia hangne hangtai ngi stang ban ting banong kanjia yu yangi hadi chi por por kan reko himen ko para nginom ting lano lanoru shisin bangistang ban sautu yanga lasha sanar panalang badu kris omdon eye kabapalat yakane kalaban jia haka jingim jonga te kani kala pulong ya Paulus Bakhuid balong apostol na kabintagi gentil kaya ka ba pulong ya Paulus Bakhuid balong apostol na kabintagi gentil kani kade ke jing sautu hawujung kibri kilaban penyap ya nga henre ngalayap lupa ikibri ke bayap lupa kimdon kamban ting ya Yesu niki kristan nilong ke bayal yap
iyap lupa daka jing shisha ngilong ke bayap lupa minta ngidang shu im shi porar por hang ne tat hado bangi yakendo jisu te mangi ke belayap lupa yanong iti ke jing yap kabawan nabar kanum katashu yengi namar ilayap lupa kane ke jing sautu kane ke jing ngeit kane ke jing long kala pelong ya Paulus Bakhuid bantur sabun giri gentil wat haba ki don ke jing yalai na kaliang chungi minta kane kalong ke jing long kabaduna na hangi ki Kristen Katolik minta iti benyam namar nimpat iap lambadu Kris nanta ia kabasau kabangilaban puson kalong ia ke jing ya kendu jengu Paulus Bakhuid ya ujisu hakelindi Damascus uta ujisu ulang ujisu balamipan na kibayam kini ki sauti ligi jinglong ki jingjia kala perlong ya Paulus Bakhuid u missionary bapaunam u apostol bapaunam badu Kristen baslurtam balala ban wanra ya ke jingroi hakabala minta ngiru idon kamben duai naga binta kane ke jingai shisin bang ya kendo jisu balami pat ne ke bayap kane kalong ke jingkerman yagi wat ladang ngayap ngan mi pat badu Kris kane ke jingkerman kanai bor yangi ban yai syakri jisu yai penbrang ya ke kubor babha hakamat ki buriu bam itin bam idiangi bam burom yangi bam sotna diangi ni koloi ban penbrang ya ke kubor ko himen ko para kine kide ban long ke jinglong kaba ngiru ide ban don habangi puson siapang ke jingkala pamut jongo Paulus Bakhuid kenamba nginlong sisya ki missionary bakhalain baslur basirhem ban kering ia bun mut ki beriu na kabenda Kris iduai na kabenda kane ke jingaye ha kane ke Kris Bakhuid jisu bait ngis ngongo eme na kabenda kane ke sngi borom jonga jingkala pamut jongo Paulus Bakhuid pamangi bahro nginyo ya ka ju ka jinglong jongo Paulus Bakhuid bakhloi ben imbat me bakhloi ben yomat ya ka jingduai asylum jongi bait batoin joni ben kala ka pamut pangil mangiru ilong kelat kelenti ya kiwe ban man shami in yaro ya utrai Jesu Kris Junom la junom amen. Rohimen ko para to imply jinge ke jungi nganget How lay kwa wajun bor boro Junom tau ka bling ka bakatero Badao Jesus sukun mamarwe jungu utrai jungi yau balakuna musim Bakhuid yau balakana ka Maria Tesuti yau balashana deivo Pontius Pilatus la sanap na yahu la yap la tep yahu la hiasha kibayam hagasni ka balai la mipan na kibayam ula kirsha beneng tusham shakamon ublay upa badun bor baro nang taban manpaat ban bishar ikibayim bakibayam ngangen homin sim Bakhuid haga balam Catholic Bakhuid haga jinyasulap kiri Bakhuid haga jinma ikipo haga jinmi pakado haga jingin baum chikut amen. Nomor Laispa Prapua Laispa Prapua to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kanlong ka bapriang kun hau blay upa badan bor baro to try ding jingnya ngi ji jongpi nak mata ke jiro ro ding jung ke jingta yangi pada kabalang ko koi jung paro away
Kadbangi penmenta yagi jimaya jimbleng kotrai ngi karpat ai ba umensiam Bakhuid un pendap yangi dagata ke jingshai janga jinge da ka ba ulayai penshai ya Paulus apostol Bakhuid nagabinda ke jimpen priang ya kaburom jame da ukres utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim Rengka batu. token tiu ya la ki donod Ingitu yaki shall tongin try. ya aingu ya utrai ublay jangim Kashong hok bakate. dashisha kalam kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka balaingu yame kokinrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jukut namar melong unongap lamborot bam jukut ubam ino ia laka kinhun lamborot henry lempa ki apostol balakerku mesharai badiada ia ka barabor kenamba ensenshar ika dakitu ki ju ki nongyalam ya ki ba melatung banlong ki nong sharai ki ban yalam ia ka haka kerteng jongukun jame badamar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kets em bat ki hima bat bar ki pat berlin bat ki bo jang bane ni ruai ya ka jing ruai ero yame bat ni pen bana kalam sange Bakhuid, Bakhuid utrai. Bakhuid ureki pan. Rengka batu ida. Daga buram jome. Wayu sangat syatro. Wayu sangat tempo. Wayu sangat great to know. Ya royu dawawa. Angkat keteng utrai. Rengka batu ida. Daga buram jome. Wayu sangat syatro. Wayu sangat tempo. Wayu sangat great to know. kohimen ko para hakenega por ka bakan tam tongin trang naga benta ka jingya mad jongu jisu haka jingyem jongi kum u Paulus Bakhuid bangiru nilongki kun ki bashirhem ban yalap ya ka kubar bama idwairu naga benta para ka jing tumu jongi niai tiru ya ka balari simli bapen krai naga benta ka jingya tho ki ben sir dor tongni kilongi coworker nadu kapor stang jongkane ka retreat center pakinangyo jingai ke jingurku halo jongi ha ke jimpen krai duairu brother Dominic barake ke Sngi jongi minin pat minta idon badi pa inangyo ke jingai ke jingurku halo jongi ha ke jimpen krai jongi ban long lindo iduairu nang benda pa oru isangramba jonga diocese nong stoin ban se alum lang na dula shai gas ba ke jingalum lang jongi khalong shisha ka basiso pakin yamad yaw jisu padu jisu un he un san hapo jongi ban longi missionary bashir hem ha ki inga sem jongi haka diocese baroka we dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jong ka jing Bakhuid barro namar katangi karpad yame to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umen siem jame kum ka umje halo jongi bakin kalalong yangi kammet bakasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang yaga jing shashitam ulashim ya upu badaka baingu yame ulakdia yavu badula ai halage sindran u om toshim batobam nakane pi barro namar kane kalong kamet jonga ya kabanaiti naka benta jompi Hakaju kedu kamenda la lebam ulashim ya kakuri
pada kabaing ngubiang yami ula ayaka halage sendran uong toshim batodi nakane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yakaben pen mi nagabenda jambi pa nagabenda ki babun nagabenda ka jimap yaki pop tole yakane ban kan mau iangam ko snam bakardor jangu Kristo pen koi yangi ta pen koi di men siam hadim pen koi pen kia iki bapang ki bashito yada ingina ubamen Kajimaya John Kajinget Kata simpangi bambu deruku Ani dinagani kakuni Di pendaga jinjap jombi kujo Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pha jongu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit menia hakama jome barban shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar phat yeme bangi ke ba yo binda hakamet bat ka sunam ukris ngin law ke bala penyate lekhawe da umen siyam Bakhuid Tokan mau ko try ka balang chungmi ka bala priang ha setelah ke perthei pato penjana ka ha ke jingi rangkat ber Francis pa Bakhuid jingi walbad maroin bishop jingi ka kan hun ki bishop baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanman ki para shinrang bat kan thei ki balyot hia da ka bakrmen ha ke jingi pat bad ya baro ki bala kladno ha ke jingi snei jongme to priang ye ki sha ke jingi shai ka khamad jongme to isne yang ibaro ngi kerpat yemi barangkat bad kamariati suti Bakhuid kakmi jongoblei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerkhuid ki blapen sngubha yemi pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut bad bangini ro bad pandan burom yemi daw kun jungme u Jesu Christ Daulem badu badhau Kalong hame uble upa badunbo Haka jingelong kawe jumen sem Bakhuid Baro kaburam bad ka jingero Junom la junom Amen Kohimen ko para Ituay Rengat badu Apostol Paulus Bau Jisu Ulong he long san Hapo juni iway pa iway Balong missionary bashirhem Balong apostol bashirhem Ben kala Ia ka parte baro kaway Shaga jingi du Chris Kopa jungim Bahane kalong ka Bakhuid ka teng jome kanwan ka lima jome kalong ka mon jome hakin del kumba habene tayo ngiminta ka jimbam jungi ka bahala ka sngi batama pingi ka kang jungi kumbangi rugi ma ka beles niu yangi badwa delam yangi shaga jimpen shoy and right up light yangi naga basiniu Top light yang ingi kerpat ko try na ke jing siniu barra hage jing spoon jamme toy jing suk jing sign hage sungi jungi knamba da ke jing arab ke jing isne jamme ngi light bara bona ga pop ban ngi yo jing da na ke jing jinjar barra kat bang da ngap ke melindi hage jing karmen Bakhuid wat ke jing wan pa jung nom penim jungi o Jesu Christ Namar ka Jume kalong ka lima ka jume ka bo ka brom chinom na chinom ko try Jesu Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga I happy wat pe digi pop jungi Henry ya ke jinge jonga balang jamme bad ha ke jing spoon jamme toy haka ya ke jing suk pat ke jingatele ka way kat kum ka mon jamme mame uba im badu basensha junom la junom Amen ka jing suk try kandon
parabol rengka bat pim Rengka bat pim. dam laga jengi do Christ tongin yai ngut marken. Kun lang bro, berbagi kaki kau tak percaya, dosa sendiriani. Oh, kun lang bro, berbagi kaki kau tak percaya, dosa sendiriani. Hakumi ukon lambro jongo belai unom penim jongi ubakwa ban he pensan hapo jongi iwei pa iwei pen kuit pen gantang yangi so kita ke bela kocha ke jing kawai jongo ukon lambro Bukan rat kalau bersama menurut yang jangan proses ti kesim jangan sekiai. Tremendous number, Chris. 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 Tremendous number, Chris.
Ngitrang yame, ngigit yame, ngimane yame, omen he men san hapo jongi vai pai vai, nong he ko Jisu hapo jongi, kenapa? Indup yo mat ya ka, jingdon jame ka bor jame, penkala ka bamot yangi ko Jisu, penkala ka bamot yangi nampo, ya ke bela sakama, abo ki inga sem jongi. Don won ke bang ngap ha ki jingdi babon jai ki kamsni babon jai don won ki himen ke para jongi ke la sakama kim joken mau shu ya me Jisu be kumba mela bengala ka babon ya u Paulus Bakhuid pallong missionary bannong apostle bengala ka babon ya ki be ba toin jongi baro na ka bor jongi ne ki Chris Bakhuid baro ki bas na pa chinna ha ke ne ka mas kinang yom biya pediang ya ke ka bor jo Jisu bengala ya ke jingem jongi ya ke jilong jongi hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 la 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 la, Jesus, 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 hallelujah, 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 la 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 la. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tongin niya Dubai. To ai bagi sakramen kiba ngilayo pediang ko trai ko blei jongi kin pin khalang hangi yakata geding jangga jingir da kaba u Paulus apostol Bakhuid ula shirhem kabba ulayale bansenran yakikin hun balang baro da u Chris utrai jongim amen utrai undon ringka bapim blei badan bor baru en karko yapi uppa barukun baru men sim Bakhuid amen ya leisuk ban bana ya ke kubar babha jungutrai ta ka jingim ka jompi Yesu ya amen Nomor sauspa laikusa Kumba kelong pemlingkong kumsementap berbuat senam la senam amin. En je rooi het Jezus Christus. Senam la senam amin.